ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия با مقصد بلند برداشتن سطح نیکواحوالی و تأمین حفظ اجتماعی اهالی مطابق ماده های 143, 147 و 149 کودکس مهنت جمهوری تاجیکستان، ماده 36 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت دولتی، ماده های 12 و 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتوی و دولتی و ماده 49 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تأمین نفقه خدمتچیان حربی فرمان می‌دهم. از 1 سپتامبر سال 2026 حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری به اندازه 1300 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تامکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 25% زیاد کرده شود. معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های دیگر ساحه معارف، ساحه‌های علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و مؤسسه‌های دیگر بودجتی 20% زیاد کرده شود. اندازه معاش وظیفوی برای حساب نمودن معاش وظیفوی کارمندان ساحه تندرستی 20% زیاد کرده شده 893 سومانی مقرر کرده شود. اندازه معاش وظیفوی همچون اساس کوفیشنت‌های تعریفی برای خدمتچیان دولتی منصب‌های مأموری کاتگوری‌های عالی 1614 سومانی، یکم، دوم، سوم، چهارم خدمت دولتی، مقامات اداره دولتی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و مقامات خوداداره‌کنی شهرک و دهات 1506 سومانی و برای منصب‌های مأموری کاتگوری‌های پنجم، ششم، هفتم خدمت دولتی مقامات ذکر گردیده 1668 سومانی مقرر کرده شود. استیپندیاهای عملکننده دانشجویان و نمودهای دیگر استیپندیا از جمله استیپندیاهای پرزیدنتی به غیر از کورسانت‌های مؤسسه‌های عالی حربی و اکادمیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به اندازه 20% زیاد کرده شود. معاش وظیفوی، معیارهای تعریفی خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و کارمندان دیگر این مقامات به اندازه 20% زیاد کرده شود. معاش وظیفوی برای حساب نمودن کوفیشنت‌ها برای رتبه‌های حربی، خدمتچیان حربی و مخصوصی کارمندان مقامات حفظ حقوق از رتبه قطاری تا لیتنانت 2002 سومانی و از رتبه لیتنانت کلان تا گنرال ارتش 1800 سومانی مقرر کرده شود. اندازه معاش زمینوی همچون اساسی کوفیشنت‌های تعریفی برای خدمتچیان دولتی منصب‌های مأموری کاتگوری‌های عالی یکم، دوم، سوم، چهارم خدمت دولتی مقامات اداره دولتی که در ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق فعالیت می‌نمایند 1800 سومانی و برای منصب‌های مأموری کاتگوری‌های پنجم، ششم، هفتم خدمت دولتی مقامات ذکر گردیده 2002 سومانی مقرر کرده شود. نفقه های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی در سطح تورم سال 2025 ولی نکمتر از 15% از اندازه مقرر شدهشان ایندکساسیا کرده شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی
عملی‌شوی فرمان مذکور را در سال 2026 از حساب مبلغ‌های در بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای مبلغ‌گذاری فاند مزد مهنت و تأمینات نفقه پیش بینی شده، مبلغ‌های بقیه آزاد اجرای بر زیاد درآمد بودجه جمهوریوی، بودجه‌های محلی و بودجه سقورته اجتماعی و نفقه از حساب صرفه ماده‌های حمایت شونده بودجه از نو تقسیم کنی ماده‌های دیگر خراجات، مبلغ‌های ذخیروی بودجه دولتی و مبلغ‌های مخصوصی تشکیلات‌های بودجتی تأمین نمایند. در مهلت یک ماه قرارهای خود را به فرمان مذکور مطابق نمایند. حساب کنی مزد میانه مهنت برای پرداخت رخصتی‌های مهنتی، کمک پولی در وقت از کار رفتن، کمک پولی برای کارناشایمی موقتی و حالت‌های دیگری به پرداخت مزد میانه مهنت علاقمند به غیر از نفقه را مطابق ترتیب حساب کردن مزد میانه مهنت کارمند در همه حالت‌ها پرداخت کفالتناک هنگام اجرای وظیفه‌های دولتی یا جمعیتی، هنگام پرداخت مزد مهلت رخصتی، هنگام پرداخت مزد مهنت دوره گذرانیدن به کار دیگر به غیر از مزد میانه مهنت، هنگام تعیین نمودن نفقه که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 ایون سال 2007 تحت رقم 313 تصدیق شده است عملی نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 14 январи سال 2026. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи сиёсати иқтисодиву иҷтимоии давлат муайян намуданд. дар ин робита моҳи декабри соли 2025 ҳангоми ироаи паёми навбатии худ ҷиҳати идома додани ғамхории давлат ба мардуми кишвар боз ҳам баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур доданд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои дигари буҷетӣ, инчунин стипендия ва нафақа зиёд карда шавад. дар ин раванд фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 январи соли 2026 таҳти рақами 1132 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. бо таваҷҷӯҳ ба маблағгузории соҳаи маориф ва дастгирии иҷтимоии кормандони ин соҳа طبق فرمان مذکور معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تامکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 25% زیاد می‌گردد. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف از جمله مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، مکتب‌های مخصوصی ورزشی، دانشکده و مرکزهای تکمیل اختصاص و دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف و مؤسسه‌های علمی به اندازه 20% زیاد کرده می‌شود. مزد مهنتی کارمندان ساحه تندرستی از جمله از روی منصب‌های سرطبیب، طبیب، کارمندی میانه و کارمندان خردی طبی، مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتاری، بیمارخانه‌ها، مرکزهای سلامتی و دیگر مؤسسه‌های ساحه تندرستی 20% زیاد گردیده. پرداخت آن از روی دستورالعمل آید به ترتیب تعیین و پرداخت مزد مهنتی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های تندرستی جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. معاش کارمندانی که در ساحه تأمینات اجتماعی فعالیت می نمایند 20% زیاد می گردد. یعنی معاش وظیفوی کارمندان طبی، مأموری و خواجگی خانه اینترنت ها برای میوبان و پیرانسالان، دیگر مؤسسه های نظام اجتماعی از جمله آسایشگاه ها، لیسه اینترنت های کسبی مخصوصی میوبان،
шуъбаҳои кӯмаки иҷтимоӣ дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба ҳамин андоза зиёд карда мешавад. инчунин музди меҳнати кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, театрҳои давлатӣ, матбуоти даврӣ, телевизиону радио ва дигар муассисаҳои соҳаи фарҳанг 20% зиёд карда шуда, тибқи тартиби муайяншуда пардохт мегардад. бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болаёқат ба хизмати давлатӣ, андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 20% зиёд мешавад. дар асоси фармони мазкур маоши вазифавии кормандони дигар муассисаву ташкилотҳо низ ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ба андозаи 20% зиёд мегардад. ҳамзамон бо ин аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таварруми соли 2025 вале на камтар аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия карда мешаванд. тибқи фармони мазкур аз 1 сентябри соли 2026 ҳадди аққали музди меҳнат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда мешавад. яъне музди меҳнати моҳонаи кормандон дар ҳамаи муассисаю ташкилотҳо ва корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликияташон аз 1 сентябри соли 2026 набояд аз 1300 сомонӣ кам бошад. дар асоси фармони зикршуда стипендияҳои амалкунанда аз ҷумла стипендияҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олии касбию илмӣ ва стипендияи давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 20% зиёд карда мешавад. маблағгузории маоши зикршуда пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ таъмин карда мешавад. мунтазам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дар маҷмӯъ некуаҳволии ҳар фарди кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат аст. дар асоси таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо 5 соли охир музди миёнаи меҳнат дар кишвар пайдарҳам баланд бардошта шуда ба бештар аз 100% баробар гардид. инак соли 2026 низ ин тадбир самаранок амалӣ карда мешаванд. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. марҳилаи навини рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат бо дурнамои самтҳои муҳим дар асоси сиёсати давлатӣ самаранок таҳким меёбад. инак тадбири навбатӣ дар самти тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавӣ, таъмини рушди устувор, боло бурдани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва хоса дар заминаи он масоили муҳими ҷомеа некуаҳволӣ пайваста дар мадди назар буда дар раванди таҳаввулоти босуръати ҷаҳони муосир ки бо дигаргуниҳои куллӣ ҷараён дорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи барнома ва нақшаҳои мукаммал таъмин ва таҳким бахшида мешавад. тавре аз нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ бармеояд, дар натиҷаи татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ, амалӣ намудани стратегияву барномаҳо, даромади пулии аҳолӣ аз 26 миллиард сомонии соли 2015 то ба 165 миллиард сомонӣ дар соли 2025, яъне беш аз 6 баробар афзоиш ёфтааст. яъне нишондиҳандаи мазкур то рафт бо зиёдшавии бештар ба қайд гирифта мешавад ва музди миёнаи меҳнату андозаи миёнаи нафақа ҳар сол афзоиш меёбад. ҳамин гуна бо таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ҳар сол аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия тадбирҳо андешида шуда
маоши амалкунанда ва нафақа ва стипендияҳо баланд бардошта мешаванд. боиси ифтихор ва хушҳолист ки дар паёми навбатӣ роҳбари давлат асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, барои баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ маошҳои як қатор муассисаҳои давлатӣ алалхусус самти маориф баланд карда шуд. Вобаста ба ин мо хушҳолӣ аз он дорем ки барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум анамин таъсири худро мерасонад ва рӯҳияи омӯзгорон ба ин баланд мешавад. чунин падидаи нек бо рӯҳбаландсозии аҳолии кишвар эътимодро ба ояндаи нек дучанд намуда боиси талоши боз ҳам бештар барои рушди кишвар мегардад. ин аст ки бо заҳмати аҳлона ва ҳадафҳои созанда пешрафт хоста нишондиҳандаҳои баланд дар мамлакат таъмин шуда сатҳи некаҳолии мардум тадриҷан баланд ва даромади пулии аҳолӣ ро ба афзоиш мениҳад. бояд гуфт ки дар 5 соли охир маоши вазифавии кормандони соҳаҳои буҷетӣ дар маҷмӯъ бештар аз 100% зиёд карда шуд. чунин нишондиҳанда шаҳодати он аст ки солҳои охир маош, нафақа ва стипендияҳо нисбат ба сатҳи таваррум ба маротиб зиёд гардиданд ки бевосита ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардуми кишвар мусоидат намуд. ҳеҷасама баландбардории маош аз он дарак медиҳад ки давоми баъди солҳои ба даст овардани истиқрори суд сатҳ ва сифати беҳтаршавии иқтисодиёти мамлакати мо ва баландшавии ҳамасола маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат рушди иқтисодиёт пеш аз ҳама ба он оварда расонид ки сатҳу сифати зиндагонии мардум дар мамлакат беҳтар гардида фазои ваҳдату ягонагӣ ва беҳтаршавии зиндагонии мардум боз ҳам аз он далолат медиҳад ки иқтисодиёти мамлакати мо рӯз то рӯз заминаи хуби рушд ва фазои иқтисодиро касб кардааст. инак дар асоси пешниҳоди паём бо дар назардошти имкониятҳои имрӯзаи иқтисодӣ ва зарурати боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда мешаванд. музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд шуда ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда хоҳад шуд. дар баробари ин бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ накам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия ё худ зиёд карда мешаванд. дар маҷмӯъ ҳадафҳо ва стратегияи баландбардоштани сатҳи некаҳолии мардуми Тоҷикистон сарчашмаҳои маблағгузорӣ, татбиқи барномавии нақшаҳои рушди иқтисодии мамлакат, идоракунии самаранок ва роҳҳои таъмини афзалиятҳои кишвар чун мақсади муҳим ба баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудааст ки ҳамасола бо натиҷаҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд. зиёд намудани нафақа сарфи назар аз таъсири буҳронҳо аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар беҳтарнамоии шароити зиндагии мардум маҳсуб меёбад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳамасола маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷетӣ ва нафақа афзуда дар кам кардани сатҳи камбизоатӣ таъмини некуаҳволии аҳолӣ мусоидат намуда истодааст. гузориши ҳамкорони мо бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таварруми соли 2025 вале на камтар аз 15% аз андози муқарраршудаашон зиёд карда мешаванд, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём.
صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تبریک‌های مشخص اندازه شده ایستاده است. اندازه نفقه‌گیران از جمله نفقه‌های سقوطی، مهنتی، اجتماعی اینچون لوابلی برنامه‌ها در اساس مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقوطی و دولتی از 1 سپتامبر سال 2026 اندازه نفقه آنها 15%، یعنی از اندازه مقرر گردشان 100 یعنی زیاد کرده می‌شوند. در شرایط زیاد شدن بحران‌های جهانی، اقدام زیاد نمودن نفقه از افضلیت‌های سیاست اجتماعی رهبر دولت در بهترنمایی شرایط زندگی اهالی ارزیابی می‌گردد. از سال 2020 تا این جانب در اساس فرمان‌های پرزیدنت تاجیکستان اندازه نفقه شهروندان یعنی 6 مرتبه زیاد گردیده است. اگر ما قیاس کنیم در حساب اندازه میانه نفقه شهروندان یعنی از سال 2020 یعنی 320 سوم تشکیل میداد، در سال 2025 یعنی با 515 سومی برابر گردید، یعنی 60% اندازه نفقه شهروندان زیاد گردیده است. اندازه نفقه زمینوی از 207 سومی سال 2020 با 357 سومی در سال 2025 برابر گردید، یعنی اندازه نفقه زمینوی در این مولد 70% یعنی از میاری مقرر گرده زیاد گرده است. پیشرفتی با صورت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانیت‌های ذهن سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده و منبع ایلوگی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. با مقصد آسان‌تر نمودن خدمت‌رسانی‌ها و تصدیق بی‌خوف شخصیت نفقه‌گیران، اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه شناخت چهره را به راه مانده است. در برنامه به قید گرفته نفقه‌گیران طریق شناخت چهره امکان می‌دهد که خدمت‌رسانی به نفقه‌گیران بهتر گردیده با رشد و بلند برداشتن نظام خدمت‌رسانی‌های ساحه مساعدت نماید. با حالت 1 январи سال 2026 شماره عمومی نفقه‌گیران در شهر دوشنبه 84659 نفر را تشکیل می‌دهد. مبلغ عمومی طلبات نفقه با در نظر داشت اندوخت نفقوی و کمک پولی‌ها در 12 ماه سال 2025 632 میلیون و 263 هزار و 97 سومانی را تشکیل می‌دهد. شهر دوشنبه اولین شده فهرست یگانه نفقه‌گیران پایتخت را به نظام معاصر رقمی کنونی گذرانیده، از نو به قیدگیری تمام نفقه‌گیران را طریق شناخت چهره عملی نمود. به قیدگیری نوی نفقه‌گیران نظام معاصر شناخت چهره بوده، تجربه نو در این سهم نباشد که به زمینه حقوقی و اقتصادی نفقه‌گیران مساعدت می‌نماید. در نویه دوستی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه داشته. از 267 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 264 تای آن مورد استفاده قرار گرفته است. با جانبداری از سیاست سازنده راهبریت عالی کشور که به پررگی برای بهداشت سطح و صفت تحصیل، فعالیت، روزگار و استراحت و فراغت ساکنان نگرانیده شده اند، ساکنان و صاحبکاران ناحیه سهم مناسب می‌گذارند. موضوع را اسماعیل صاحب نظریان و اسکندر سعید ادامه می‌دهند. کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دوستی با وسعت ادامه دارد. طبق اطلاع از 267 انشاءاتی به نقشه گرفته شده تا امروز 264 عدد آن به استفاده داده شده است که نشان دهنده بلند اجرای سریوقتی نقشه های پیش بینی شده را انعکاس می نماید. در تطبیق این تدبیرها در برابر مبلغ های بودجتی، ساکنان و صاحبکاران محلی نیز با جانبداری از سیاست سازنده راهبریت عالی کشور سهم فعال گذاشته در بنیاد انشاءات جشنی تشبثکاری نشان می دهند. اشتراک گسترده جامعه دلیل بالا رفتن مسئولیت شهروندی و خودشناسی و خودآگاهی ملی آنها محسوب می‌یابد.
با در نظر داشت آنکه سال جاری 35 سالگی استقلال دولتی تجلیل می‌گردد و در این زمینه با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان شده است. کارهای آبادانی در ناحیه دوستی باز هم تقویت می‌یابند. با اطلاع مسئولین در این زمینه تنها در سال روان افتتاح 26 انشاءات گوناگون تعینات در ناحیه دوستی به نقشه گرفته شده است. اون بنا انشاءاتی که ما با استفاده دادیم اکثریت آنها از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و اهالی میباشد که قریب 90% این انشاءات ها را از حساب همین نفر آدمان ما با استفاده دادیم. انشاءات ساخته شده ساحه‌های مهم خواجگی خلق، معارف و تندرستی، صنعت، سودا، خدمترسانی، راه و نقلیات و ورزش را فرا گرفته برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی ساکنان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در سال تحصیل 2024-25 41 سیمخانه‌های ایلاوگی از حساب کمیته پدر و مادران مورد استفاده قرار داده شد. حالا باشد 70 سیمخانه ایلاوگی هم از حساب کمیته پدر و مادران هست از حساب بودجه دولتی ساختمانشون رفته شدند که در سال تحصیل 2026 27 مورد استفاده قرار داده می شود. در مجموع تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با هم‌آوازی وسیع جامعه عملی گردیده سال 2026 همچون مرحله نوی تقویت کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ارزیابی می‌گردد. ساکنان و صاحبکاران ناحیه دوستی ابراز می‌نمایند که من بعد هم با جانبداری از سیاست بنیادکارانه سرور دولت کارهای آبادانی را گسترش داده در تربیت نسل نورس و جوان و در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی ملی به پایه رسانیدن آنها سهمی ارزنده خواهند گذاشت. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه دوستی، اخبار. صنعتی کنانی با سرعت کشور همچون یکی از هدفهای استراتژی دولت که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی تاکید گردید امروز در عمل تطبیق می شود. در همین زمینه در شهر پنجکین فعالیت کارخانه‌های نوی استحصالی گسترش یافته به تأمین بازار با محصولات وطنی و تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت می نماید. گزارش دلیر بازار. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان با مجلس عالی ذکر نمودند که تنها در یک سال اخیر یعنی در سال 2025 در تمام کشور 400 کارخانه نوی صنعتی ساخته و استفاده داده شدند. یکی از چنین کارخانه‌هایی که محض در سال 2025 و با اشتراک به‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساخته و استفاده داده شده است این کارخانه استحصال شیفر جمعیت دارای مسئولیتش محدود سلمان بینوکار میباشد. علاوه در 6 ماه فعالیت خود این کارخانه از آنی که نخستین کارخانه استحصال شیفر در وادی زرافشان میباشد ثمراناکی کار خود را نشان داده اینچنین در بازارهای منطقه خریداران خود را پیدا نموده است. نخستین کارخانه استحصال شیفر در شهر پنجکین که ماه ایولی سال گذشته با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفته بود امروز فعالیت خود را تدریجا گسترش می‌دهد. عین حال با جلب متخصصان و آموزش عملی کارمندان اقتدار استحصالی کارخانه رو به افزایش نهاده است. کارگران اداره و استفاده ماشین و مکانیزم‌های معاصر را از خود نموده در هر بست تا 2000 دانه شیفر استحصال می‌نمایند. من شریف و بابا شریف طول 6 ماه میشه در این کارخانه استحصال شیفر کار و فعالیت کردم. ما شکر میکنیم که در مملکت ما چنین کارخانه‌های استحصالی زیاد شده ایستادند و ما جوانان شکر از آن داریم که در وطن آزاد و آرام خود کار و فعالیت کردیم. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی تاکید گردید که صنعت کنونی باید به عامل اساسی رشد اقتصاد و تامین شغل اهالی تبدیل یابد. فعالیت کارخانه مذکور نیز نمونه روشن تطبیق این هدف استراتژی به شمار می رود. عین زمان با جلب بیش از 30 نفر متخصصان پرتجربه و کارگران محلی کارگاه مذکور با تمام توانایی‌اش در دو بخش فعالیت برده ایستاده است.
кормандон дар шароити хуби корӣ кор ва фаъолият бурда истоданд ва ният дорем дар ояндаи наздик мавқеи ҷуғрофии мизоҷони худро васеътар намоем. айни замон корхона дар ду баст фаъолият намуда 30 нафар коргару мутахассис бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. бо анҷом ёфтани бунёд ва ба истифода додани коргоҳҳои коркарди қуму шағал ки ҳоло насби таҷҳизоти он идома дорад, таъсиси боз чандин ҷойҳои нави корӣ дар назар аст. бо дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ инчунин истифода аз дастгириҳо ва имтиёзу сабукиҳо ба соҳибкорон дар шафати ҳамин иншоот боз як корхонаи истеҳсол ва коркарди регу шағали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Салмон Бинокор бо иқтидори 120 тонна маҳсулоти тайёр дар як соат омода шуда истодааст ки дар корхонаи мазкур боз 20 нафар ҷойи корӣ таъсис дода мутахассисон ва коргарони маҳаллиро ба кори доимӣ ва маоши хуб таъмин менамояд. корхонаи истеҳсоли шифер бо сармоягузории соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида бо дар назардошти талаботи бозор имконият дорад ки дар як шабонарӯз то 5000 дона шифер истеҳсол намояд. иқдоми мазкур дар доираи сиёсати саноатикунонии кишвар ки дар паёми навбатии президенти мамлакат ҳамчун самти афзалиятноки рушди иқтисод муайян гардидааст амалӣ шуда ба рушди истеҳсолоти миллӣ беҳтар гардидани сатҳи шуғли аҳолӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии минтақа мусоидат менамояд. далери бозор, Шоҳусайн Солеҳиён, шаҳри Панҷакент, Ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.